how to format phone. Ni gute wa formata telefone. So ndakwakira none mukunzi wa Rugwe Media. I just say thank you for everyone who is following our channel Rugwe Media. So today I'm going to show you how you can format your telephone. Ni gute wa formata telefone yawe. The first thing to do, you go to the setting. Urabanza ujye muri setting ya telefone yawe. Ni application urayikanda yanditseho setting muri telefone yawe. Go to setting, nurangiza umanuke kandi hano handitse system. Ndakwibutsa gukanda kuri subscribe niba uri mushya kuri iyi channel. Don't forget to click on subscribe if you are new on this channel to be updated. So urabona ko no page wese baguha iyi hano, uraza kumanuka munsi, we scroll down and you may click on reset options. Right, ukanda hari yanditse ngo reset options. After clicking on reset options, you see the erase button. Urakanda hari handitse ngo erase, urakanda kuri reset option. This uko ndimo ndabikwereka. Remember to click on subscribe, nurangiza ukande kuri erase all data factory reset, cyangwa se guforomata mu magambo y'ikinyarwanda bigusobanura mu buryo bworoshye. So ubu ni bwo buryo bwizewe kandi bworoshye bwo guforomata telefone yawe ku buryo itagira ikibazo cyangwa se irindi hungabana. Is the best way to format your telephone. Don't scroll down, you accept that you're going to format the whole system. Uramanuka hasi kugira wemeze ibyo yuko ugiye guforomata telefone. Wemeze kuri la buto yanditseho reset phone. You click on that button which is written on reset the phone. After, you will be able to format your phone, but remember to format your phone with the power. Phone ya mugihe idafite umuriro uri hejuru ya 30% ntabwo wayiforomata ngo bikunde. Nkuko ubibona hano bahise message uko bishobora kwafecta iyo phone system. So ngiye hano ndakanda kuri OK kubera ko nta muriro mfite, nabona formata telefone. Gusa iyo wageze hano, ikintu uba usigaje gukora ni ikintu kimwe gusa, uhita wemezamo fingerprint cyangwa se password. You put the fingerprint or the password to confirm that you're going to format your telephone. So thank you for following my video. Remember to click on subscribe. I like you. Ciao ciao.